Kaseng samlash nong paham sim, harengkat ke jinga trilang bat ka El Alien Institute, menta kasngi kala pelong ya ke jing sam kusnam syaki kena ki bawan pa syakmat, haka exam HSLC, bat SSLC. Bat haka ni kasngi, lapli pai baru ya ka paham sim Winterfest arjar arpuai arjar arpuar. Kasnong paham sim kabri kawai na kisnong hapo ka nokpo town committee, kabaju pelong man usnem ya ka Winterfest, bat ai kusnam ya ki samla ki bawan pa syakmat haki exam ki beper. Hak ketika program, la donlang usamla Ferdinand Karkamni, Presiden ke North Khasi Hills District kum Kongsan, usamla rangba Marcus Martin, Presiden HNYF Northern Region kum usembut Kongsan, ki nong penya jongka El Alien Institute bakentup ya usamla sain kupar singkli, bat nakaliang jongka seng KSU bat HNYF, kalau nok seniang dak kesong pisah sya keseng samla nong paham sim, kaban long kum kadak kajing snok tilang. Jingkerman hapi, kani kadi lekse kajing tunjuk yapi kum kesamla, nada feel sisien leksa sisien. Hak kajing yang ni haban long kum ketu jing itu kana ukha. Wan leer kat sabawan kat leer no obet sata. Di kadon kapor hak kadi kesnam kat tu selamat kajingnya, lay pendem hak kadi kesin kebar yang biang sa sisien. Lek sitom batin pas. Pat na benta itu giba pas pat. Tang kani gawe ke kwa ban sat naka ke cingkran umulung sesat ham uang. Ki umjer ki pelang dan step ki pernai ngaru nai jelang ngan liwat molenai. Tang ba ki hap wan pai. Umdei boong umjer ki pelang dan step ki pernai ngaru nai jelang ngan liwat molenai bat ngan satu setai. Bakas gi ke aji saya ini. Dari step kabam laklet. Ngidon ni, aduh ikut sama, sedang berkentai. Baai, kan ni kasgi kan kut epi tang hashtag lenti. Kan mau kikut sama sedang berkentai. Hai jing plot, kejemur cepat teng apa ban geduk. Ngiap sim di senjam. Kabah apa pun kutno, ya kiki bro, andai kan mau. Lara filen lade. Filong kita ki samai bro pun kre. Fila penile, ya kita kiki bro, kicingnya. Ki sama serang. Keten ketu kan paham. Kabang i kleo kakmat. Paman kaski. Kabang i hang sinong itau kam tam hapo nompo. Kajing ma ka abi kun sama. Kata nadu kicing lai kot, ban man kot ya kicing em, dah kebadi kiat, dah kebadi drugs, ban dah kebasang makia. Meski udang kerekod, sebab jangan berung kerekod biang. Itai nuksa aku menai pi ladang aku menai nuksa kebahatam. Ni hapet na ying haying. Iwe ying pet kanu ji pel kajing nang justat bau tu tai ulak men pulih. Kei kajing mut cunga kalong yim dei ban du mensim. Habang yim yo ban long benyo ya katong kajungi. Kadang-kadang kepor kajungi bangin la ban atem sisu sagi por teman-teman. Kane ka bangan poin nak sekapang kane ka SSLC ber ka HSLC lara put ya kenten living certificate kamut pihak kletno ya ka jingle ba ka jopi ha ka kelas 10 pihak le ba biang no ha kelas 11 kelas 12 apabila pendep yang ya kelas 12 fil ale ba fi first division la hunong 85 to 90% ke percentage pio kan mau pihak repeat yang ka jopi umno ba file ban atem ni ki way ban ki degree ki ba fin shim la ka science dik arts dik commerce ngasu kan nuksa ka bahatam ka ba uniu samla usain kupar sengkli mene wong ba kila yo kijing start shibun na kiwe pat kisnong ditau na kiwe pat ki jaka pule na kiwe pat kiri hapo jongkari ne shabar jongkari firun kamon wan pat sisnong ban peni pat ya ke ka pidon ni kena jinang kistan kata ka bong muluk sustam boro obreu bastat mono bala bunen klem da pli kala mono bala keren itai ikentin ibangan syem kamut banga thau si kimik pa ki bala tai stom nam ta jopi ban penbit penbiang ye ka pule penbit penbiang ye ke jan ki nek pingpong ki ko ip tan ta ka jingnang ki start kata boro obreu bastat mono bala bunen kamut ngidon kalat ne kliang kimik pa ban ke bing siu kliang ki kamdei ka spa pho re tan ka jing suk
kajing start kajung pi. Dadau ngai thu ipi habangi keren shibun bagi persya kita ki officer IAS officer IFS officer IPS officer ki bon nabar ju jilla handre ngai thu ipi kalau dai kapor jungi kita revolution ju ki youth ba ngin revolution jungi kalong namata education kamot ki kena jungi kemde shu man shilong tang kita ki officer lane ki LD lane bikin shilong kita ki engineer regi dai ban late man atem UPS exam kaba kanlong shibenta bangin yo no ya ka meglia kada bangin lait no nak asam meglia kada kamut bangin don hi ki du start ki jong ke nuksa ke belong kum kamizuram ka don ki IS officer ki IPS officer ki jong kim ju don kam shu ya ki officer ki benabar jong ka jela ka juki iti nuksa ka ko menong namar habangi pet ya ka district ki jongi ar fundai sedem menta ni dam tuna ki officer ki badon hangte ki department ki prepare lada ki duna ki officer ki po department ki prepare na try wat mangi banlait pan kundu ya kirong ye hadu kata bangin sothu ya ka jing trai ka jing sothu ka jing long jing man jong ka chaka ka jungi mapi pilong kata ka revolution pinmi nang ne bepin pedep ki jing pule prepare wat pin serve ya ka ri ka bi ka jungi wat ka district ka bi ka jungi